Monchumo Ligeria Ensa Eyemo yabono maragoba chinga kichina nengo kuharigania SMS ito yo mangana maya unatoa bereto kuharigania kurase mambi yale ngentambe kweka chinse chigani matana nkwabwatiri tukuligia ekaroke nengo kuharigania selibo nyale kogo sansamuranira na kukumanya ase libo ali abalikiwe ito babire bago sangereria litukuneria Jumaine jitariki nemero 25 na isato umutinyo 12 gosege sunte kyamasaba umwaka bwekiri bubere na mero 20 noyo mubuna botambe jitariki bune chiale omotienyu buno yolere genteki ya goseke benki ya kolekanete ense mogete bunabono aso mwaka bwaliwe mochimya kyanda emeronge 5 monetane to 1968 ense melia Israel ni gaba Israel wanyalete gosagana egetigie chindege ya Beirut abwasabasa leti chindege ikomina isato chikanyara gosaligwa ayona ya kolekanete asenga kyo yukolinda zeri tukolia lero na ya kolekana na kwaliganisa ranso ikinyare go kumanyirira nenkruko Vincent Onyancha. Ya konyo chakase maragoba yabono homokonyo muwaziri asensemo yobosombi nubwagachi Kristo bure ojubeko kabero mubunge asensemo yabo basinigara liyekanga ya yogo chikoligie karogo kyobo governor ase county ya Kisii buna omulike ito Mirded Mumanyi agotomanya. Obocholi obonene nigo bwabereire ange abo ase county ya Kisii ekeminano ase ekerengo kyobo governor kegenderete koba nomonso omonene gochia ase abarai ao oyo kabeire omobunge obobasi Chris Obure boigo ole omokonyi bw'omowaziri bw'obosombi amonobwagachi nigo abeire oyo bwanguiga koraria eganga yae yogo chikorwanera ekerogekyo abantu abanga se county yitu ya Kisii babeire bakungakira Kisimi abandi babeire bagocha kondora bakomboria ntinene na itabire na tebire yes mwakugocha nimbe yo mubali bakurwanirira ikirugukyo ubugabana se county yitu ya Kisii. Obure oyolengeme ya Bosongo nigateba aikera okuna chokwo maga yabantu be county ya Kisii kumugania kubolia naintu twamira no mwesi migwito Chris Obure orure cha chenda chaye na ndo tebire na bateni ayo gotenekero kyo bugabana esense ya Kisii na ndo bekire byenga mwa simigongwaye obekiro musingi yo ina ata kwaga chakorwa egere kenyo Kisii ite county agendere bosi aseri tukoria lero nigo naja committee mheshimiwa Chris Obure and indeed has declared nganguboriale obugabana bwa Kisii county so buna njina rorire njira gambira mangana ya rorije agenda jeri tukoria lero igoro obugabana bwa Kisii county. I support him fully, that is equal to the task. Chris Obure no mondo manyika ine kanyengima kulingana nebintu bya yakoze as a professional obairo gukora igasi yo ministry yawa aho kore igasi engia igwekanete arinde abakenya bonse nande twatebire Chris naisaine nigo ateba nari no kwege na buna nachikora maga yabantu gutwara okwege na sare nigambe ndagoteba buna record ya engia neche kogera agambe ni ndino kwege na nga yentaba abantu bagusi batagete igobatagete umuntu obeiro muntu ubwate a record imanyekanite a record ya kororekana bintu kyakorire se abantu baitu bagusi ninyegenete nga senke kinabere soburai twabwatira ni twakorire binte binge yinko reporteria egetaseni Ndizi TV eletariane Mildred Mumanyi oyo no murikeito Mirded Mumanyi sorobotero senchira yobo ikirano engenchonero yoko bakonya abantu bale no bolema okunogo segata kwayo mo county commander wa nyimbo kurase county ya Kisii Francis Kohori maiga yogo tarenke mo asensemo yabo maliba bonchali uno murikeito saranyarango titambaraza agotumanya Botambe nigo bagoteba omogeni gachire abanyana nigo bakobwena
Amayia Eyemo kurwa sensemo yabo mariba ime yabo nchari nigo banyora bagani batari babotambe asenka yabo abwase bacha nevision na masenya ase bamoretera omwana bwenke yo ole noborema wheelchair nebyewa binde ebinge chingaki omwana Philip ari gochengera rituko lyaye lyokoiborwa ase baragwa no mo county commander Francis Koli. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Philip. Happy birthday to you. Jumbe kwamba Philip anahitaji kiti hii, na tumekuwa tukipeana viti hivi kwa hii kaunti kama idara ya polisi kupitia marafiki wetu ambao wanatupatia pia. Tumekuwa tukiangalia sana hawa kina Philip waweze kuangaliwa na kuchunga maslahi yao. Sisi mahali tunaweza tunasaidia. Na leo imekuja wakati Philip anasherehekea birthday. Sasa sisi tukaamua kutengenezea Philip birthday, kufanya siku yake iwe ni muhimu zaidi, na ndio sababu tumekuja hapa leo na warembo wangu hawa mama pia kuja kusherehekea Philip. Manake ni siku ya kuzaliwa kwa huyu ndugu anaitwa Philip. Nigo Koli amenta kote babuna nige serikali ye county ya Kisii nelia enene bale ne kirenga gyuko balikia abantu bonsi bale no bolema elio banyare gucha gokonyeka. Ya muhimu ni kulinda watoto wetu, na hata wale watu ambao wanaishi na ulemavu ni watu, na hii ni sisi kuhakikisha kwamba haki zao zinalindwa, kuhakikisha kwamba at least wamesajiliwa na kitengo hicho ya National Council of Persons with Disability, na haswa sisi wote kama jamii kuhakikisha wamesajiliwa. Aya niga gocha amatuka make aetire magega ya Koli boigo kurwa obokonyi ochase chiamate chimenyete no bolema ibe ya Gusii bunenchere ya moyo kobasira abantabu. Happy birthday, dear Philip. Happy birthday to you. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV oyino murikyo ito asoroboti orumbia mono asokorikire murikyo ito Brian Saginisena ni gara sensemo ya South Mogrango asagandrete kubwatia chinkwana chigandrete kurwego rogati ya bwatani abwandake bakomoko bokomo konyo murai wenze Dr. William Samuel Ruto abarayabunga tino yokoligie kero kyobo senator se county ya Kisii Okengo Nyambane abigono muswati halis chaini gara sensemeyo eganga yabenene bakurawa no mubunge o South Mogrango Silvana Siosoro iko bagendera yote yote yabuna baligeti ko mwakire koko omokonyi womure wense wetrase kyama kya UD gatnyore ikijya korana agujide kachinke chaitire tanga na atigera sebe nitebe kasire tiami bole titire mutari okola kaite miaka 17 bunge toibana hii lakini sasa itoba okomere etapita okomere metuko ngedio lobo tageta omo ngedio lobo ni gakwa ni yare takwa ni gakwa ge nyarbe era eta para unigeriga okoma kwa ndira yimukyako yimukiga okora ntaye orusio kwa ko mungao kacha manyetira eka wazoye bunge kule myake bere kwa makomanyanga itira zitikumo emyake bere gaswa bunge kabere tam linaswa iga mukangire kina 2018 ngi mukangamire kino kwa kulima ngakoro mwake 2020 kala tatizo kiraze mama ndasi na kukera mja wakora 2019 sorry 2020 kaika serikali akaleta corona tokole gas 2020 ya ikire ukianga seiko ibitina biashara zora kana kwa teke gotigana no roboti ru Brian Saginisena
Tekobwatia koru South Mogrango ntochuko kumanyike kegenrete korwa ase ensemejo chingakie chio mugusibono ni ganyareka gosemigwa igoro yo bogosara umwana omunyaroka kolengana no mubwatani bwe kiombe giasi komstera choki igatebere buna bagusiba bwaterane kunyara gwikiranie ganga ye serikali asogotia gosara abana abanyaroka na kunyara ko unereria chingencho chiabo. Marieta ankoro kustela choki ndo mutenene wiki ombegia Sicom Center for Community Mobilization and Empowerment imirimo tokora no kugikeria chisegi chanka amona mangano yo kwarukia abana chinyaruka asi chingakie chiche chisuguku ne chishere yawa nimaite omugusi tuebisire ime tuchake ko ira abana baito asokubaro kibobisi eyinere mamincha yobo ene bwo mwana nyaruka nande nere mamincha yeri chikoria serikali yaito igo rero na intaito ko boli omugusio minto nga kamoranche tigatotige umwana ito nyaruka akine munare igo egere na liarache gukina akine kare bya atache gutware mechande ndego chibosio gaiga obugima bwo mwana nyaruka bole delicate igogo ikatomugitere umwana oyo ikara twamugitere chinjira cyonse tomukonye aende skuru bya egere tabase gocha ko twara obugimo bokongu nonye nase chinyo enyomo yaye amo nonye ne chisegi cyanka engakiye igani manyita abantu abange twarageire bya na chisegi chinyinge tokorwana ase chinka chisegi echo ndotagete to siri tomenye no morembe egere no ene environment yo mwana ito ebengia tolengera ni nakino eno mwana yagocha goche skuru ankyo nagotigana no robotiro abwatani bali bechingero cyarumba niko batigarete no moichano monene krensengi metikete ke umatete asoko musiria omonyangero bwechirumba general difao yosira karase ensemo ya Cameroon karagana takonyoro obo gweni atikonyoro robotiro rwa senchera yobwikirano Congolese musician naitwa Defao naishi Kongo saa zingine Nairobi. Omonyangero wechirumba kurwa sense ya Kongo lulendo matumona omanyekanete buna General Defao nigaibore tue asensemo ya Kinshasa ime ya Democratic Republic of Congo DRC chitarikia meronge tatone ya mumutinye 12 omwaka waliwe ya mochimia kianda emeronge 5 1958 General Defao nigacha getekotera so mwaka waliwe ya mochimia kianda emeronge 5 1978 Fao obereka gwikirana asemeyega ao imeyense ya Kenya eliko wokia bange asingero chai chiarumba asinonye nabo amenya chinsemo cha Nairobi nonya kaberga kokokia bange imeyense ya Kenya ni gaberga kwenyora sabe aso mwaka wechiri bubere noyomo aso mutinye 10 ni genyoreta sabe maiga yogo kumerwa emetinye 5 no masechera imeyensemo ya industrial ya somo chi Nairobi aso gosinyu wakana chibasa chiribu chimeisano nemo aso mubagani yoyomo maiga yoyomoreta nseme yokwebacha na gotaka na chibese chyo korende omosani akamokonya Nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli human rights na Kenya ye Voigo aso mwaka wechiri bubere na 15 nomo 2016 omutinyo gatana gatatu omunyangero yibwechirumba General Defao niga komete asenga ke UNCM ya Nyali account ya Mombasa maiga yogotaka na chibesa choburaro na baigendagira echi chiarenga shiringa chiribu emerongebere maiga yoyo moreta tenseme yuna kumwarigania somo yogoyomo kwebacha na gotaka na chibesa chyo. Sasa nikakuja akatuma tickets na deposit nikakuja tukafanya show. Sasa manager yake akakuja tena amesema na mimi tutafanya tena show ya Wednesday ndio nipande ndege Thursday. Sasa Thursday nishafunga kila kitu, pesa hawajalipa, hoteli hawajalipa,
manager ya hoteli akampigia simu akasema mimi sina mgeni huko. Ndio mimi nashangaa juu manager yake alikuja hapa Wednesday, Thursday anasema hana mgeni. Sasa mimi nilikuwa na concert Nairobi Friday, nikakosa hiyo concert, sasa niko hapa. Shida niko nayo ndio hiyo. Alipe pesa ya Wednesday na ticket na hoteli ndio mimi niondoke. Hiyo ya Wednesday amebaki na 90,000 Kenya shilling. Sasa ndege ilikuwa waongeze 5,500. Hoteli hapa leo tuko na 20,000. Hoteli ijalipwa. Hiyo yote yeye ndio atalipa. Nigo asirio ugima bwaye kabwate myaka 50 monebere asenyagetari Eyemo Amayia ya Cameroon nigo aikiwa senyagetari yo wiki yaita nonye nabo nigo konyora chakiro kwerigania gucengera litukuria elyo kuiborwa inyorabuna litukuri juma ewiki estariki 30 na Eyemo naryo arigo chigo ikia myaka 50 monetatu gose 63 chinkuma nigo chigote yabuna difao ni gasiro ugima bwaye kubwatekana nama kumwakolentwa nebinyinyi bya COVID-19. Ndizi TV, Vincent Onyancha. Ababunge haubona barababwatani bo munyumure bwense Dr. Muruto ni gobono ba muchiriganga yogo chikokwanera ebaikwe ogo chikokwanera ibili kiwa ase bunge anasokora amonchereryo igoro ye ensemo ye byama bakorawa na Adeni Duale na baigona Kimani Chungwa nigo batebire bunambali go chigwanchengane yugoti kwa kubwatekana buna abantu abange nigo bategeto isikona bakenya babolri birengereri byabo. An opportunity. The procedure of legislation has different stages. You first publish the bill, first reading, then calling for public participation is put on the newspapers, then the committee does public participation. So they were there. Now, the bill is at the tail end, at the committee of the whole House. So it is between members of amendment for tidiness, for neatness. So even the presence of those people, in our opinion, was out of place, was out of order. The chairman can rule the way he wants. So as we stick to the reading of Standing Order 131. Why we are opposed to the presence of the stakeholders is because, as the leader of majority has clearly stated, it was an attempt to sanitize the lack of public participation. And indeed, it is true, Parliament did advertise. Members of the public did send memoranda. The memoranda were never considered by the committee. It is on record. If you go to the records of the Hansard proceedings of last week's sitting, ayo kagenretso mubungo ukieni kanini kega nigabona muganiri umurebenso muskuru Kenyatta ko nekibuna nkwaro koboko roboti uru na nena sogo etinganeyo unebyama bichigokorerwa amoncherero kega niga mochiri abarayi bali batari ko koboke nganeyo asogote yabuna chinze chinyinge chiri chigenrete nigo chancherete byama bege siasa go chamo na kobwata no gosokorosi chi coalition. It's just like in a family, you know, we belong into a bigger clan. However, we still maintain our family setup. So basically, we want to entrench this kind of formation where we will have coalitions that are anchored in law, not gentleman's agreements. We have had gentleman's agreements in the past which have been misused. We have had a lot of mistrust. So we want to entrench the culture of coalition, which is the way to go. Look at Israel, look at Italy, all those countries, all those democracies that we say that have progressed. They have progressed because they have been able to entrench the issue of coalition. So any person opposing the amendments tomorrow is an enemy of this country and is a person who seems not to live in this country. But you understand why the UDA brigades are up in arms. Basically because they want to collapse all the parties into one party. Gotigana noroboti orumo seneta we county ya Kakamega Kilofasi Malala maiga yoko unengewa nikobona ri kiroroboti goro yenkwana ya ye yogo chegotanga omosangrekano gochi okolekana litukuri Jumaa tariki 30 ya masegete gyabo kunguke gotoka se county ya Kakamega omosangrekano yo nigobwareganiri no mulikyo monasensemo yoboncheria Kotu Francis Yatori abasomurebe kyama gya Odi Marero Dinga haya nikirigo chikoikirana haya nigago chalitukedi mulioka maiga ya Malala
Malala agoteba buna gati ya barekura Nsemeyo anene omure w'ekiama ke NCM National Congress Musare Mudavadi tarigochi kwikirana Nsemeyo nonye nabo nigo Malala kana momacha yogoteba buna eretarate bangochiale gutanga omoji gwo chiokolekana litukiri gati ya barekura Nsemeyo ya Western Kenya nigo bono baganile Cleophas Malala gosaba mabera igoro yenganeyo. Mambo kwamba kuna watu walikuwa hapa wakikanusha maneno ile mkubwa wetu alisema Papa Tuoli na maneno ya Raila kukuja hapa stadium. Ile kitu nataka kusema ni kwamba kwanza nakaribisha watu wote Lurambi, mimi kama chairman ya ODM na wakaribisha stadium Buhungu Stadium na nawahakikishia kwamba usalama itakuwa kabisa. Zote ziko mahali hapa. Hakuna mtu akona ruhusa ya kutishia mwingine kusema kama unataka kufanya mkutano enda ufanyie Siaya ama enda ufanyie Lugari ama enda ufanyie wapi. Hiyo ni makosa kubwa sana kwa sababu huyo Cleophas alichaguliwa na Wajaluo, Wakisii, Wakikuyu, kabila zote zenye ziko Kakamega hii walimchagua. Kwa hivyo akuja aombe msamaha. Naso roboti ronde rogo ichana no libuno omosaye mube miaka emerongebere ne tato iganyaraga ko Rusio bugma maigaye aso ko iburu pigipigi yaye omosayo yasereta Nicholas Nzao kurasensemo ya mwingi ngeye imeye county ya Kitui iganyaraga ko iburu pigipigi ya ko roboncheria asabereka ko bane birengereria asa amatuka mange kolengana no murugyo ye igagote buna omuberu bomusacho ye nigotogete aseba wesiberia ase nyomba yo bakomboete asekelibuna no ko iburu pigipigi yaye asama tukama igani go murugi atebire buna umugako ya rokane kale ne birengerie binge akerekerie birete pigipigi yo ase bagote buna igagorete pigipigi chiribu Amayia Ensa amo nemerongene. Mimi ni mke wa Nicholas Nzao. Niliamka vizuri tukaprepare breakfast kama kawaida. Mimi kwanza nikamwacha hapo nikaenda kazini, nikamwacha na mtoto kawaida nikaenda kazini. Nikifika ndo nilikuja nikakaa hapo nje nikidhani ako hapo tu ameenda shughuli alafu anakuja. Kumbe yeye yuko hapo kwa nyumba, nikaomba majirani, nikapunja kifuli, nikiingia nikakuta mtoto kwa kitanda anacheza na amejinyonga hapo kwa bathroom. Shida yenye najua alikuwa nayo kidogo, pikipiki yao jamaa ilipotea. Na vile ilipotea amekuwa na stress for long, hajaenda kazini tangu pikipiki yake ipotea na shidanga hapo kwa nyumba. Hakuna shida nyingine tunajua saidia hapo. Hapana, mimi tuongeange na ni mtu mtulivu, aongeange na watu sana. Yeye mtu wa kunyamaza, akwangi na maneno na watu. Yeye ni ukaa tu kwa nyumba na mtoto na bibi yake. Omwaziri bwesemi Professor George Magoha ni gobona nyarega kubatogia abalimu amanena somo sangrekanu wa matukata togenrete asensemo ya Mombasa. Magoha ni gatebire buna emerobeli yonsi anena sogo kinechisemi ni gebekire buna Brighton Makori agutumanya. Serikali ya Kenya nigendete kwena kibuna kubika bali merubiri ya bene ili kwena kibuna gusira bali amasomo asejisukuru kaukwana lituko ulialero ekero aikirana asegikaro kyabalimu abanene bejisukuru choboroso asenzemo ya Coast nigo umwasiri bwejisemi Professor Magoha atebiruna serikali nigendete kubika merubiri ili kwena kibuna chisemi ngosirwa chire boigo niga batogire abantu bejisukuru eji asatebiruna nigo banyare ko genderia chisemi asejisukuru echo. And from there, since I have been delegated the power, I'm supposed to be the team leader. But in this team leadership position, the most important constant is the teacher, who is where the rubber meets the road. Waigo ni gatebiruna ni geserikali yojikwena kibuna mweroberio nemis ngo ikaranole buna otakeire. Recognize you because during my first year we had issues with the capture of data into NEMIS. And I came to many of your schools and you helped me to identify the first problem with NEMIS. And that the problem was not yours. The problem was NEMIS itself. And as a result of that, we have re-engineered NEMIS, and within the next few months, none of you will have any other problem as far as data processing is concerned. This action of yours also has guided us
to double check and get correct data. Magoa ni gobona mojiye bali batari gusira umuroberi o CBC atatebiruna CBC nere njira yoka era konye abana kochiase matuko alebosio. To ask those busybodies, I call them busybodies because they are really busybodies. Before you say that CBC is not working, if I am a cabinet secretary and I can go and sit in a classroom for an hour, who do you think you are? You are shouting. Maybe you are a member of a certain category of organization and you are shouting at the top of your voice that CBC is not good and you don't even know what it is like. So I want to urge those who, it's so easy to oppose because in Kenya, ladies and gentlemen, everybody, have you noticed everybody is an expert in education? Waigo ni gatebrune serikali ni yabegire chibese nsemo iri kwendera kusira masomo sechiskuru. Make sure by orders of none other than His Excellency the President that money must be in your account by next week. It must be. The President has said so and my job is to do what? Is to implement. So let it not bother you. The little that you are getting must be at school next week. Gudi botere igataseni Ndizi TV iritariane Brighton Makori. Biyamono Brighton Makori asorobochuru asenchira yobo ikiranu moncho muligirele neba ni goro chinsemo chicha Dhaka Bangladesh wasemo chiya na Austria gotonda gotela www.ndizitv.or.ke yenda bogoto bwati ya semtanda ya itoko tengera ya manaenda mange nsemo ya YouTube to bwati buna Ndizi TV News na bwigensemo ya Facebook na bogoto bwati buna Ndizi TV News ikirabu ngo ikomolyo mangana maji asenchira yobo ikiranu Ensa Eyemo ya bono maragoba chikora gaisa to aseri warning na SMS yega ayo amwana yanda mange nyari koko sansamuranira na gukomanya bali mwenzi tobwatira na SMS ya mangana mayanko bakirambye mono na yo soko nyara gochora ko yatengera ku Ndizi TV omwelyo mangana mayere tene nkuru ko Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndizi TV